Hmm? Tuh. Zona nyaman kafe. Kenapa pengen ke pasir-pasir? The walk on the sand. Ih, seru. Main. Esther. Masuk di sini, Nak. Ya, thank you. Ayam geprek kaca mangga. Warni, thank you.
jangan. What we doing here? Oh, Cepat, jangan situ. situ. Ya, jangan duduk. Ada tempat duduk. Sini kakak. Oke. Sini, ayo. Ada sini dekat. Situ ada dia bunda. Kenapa aku tarik sini anu? Apa itu? Oh iya. Iya. Hai adek. Ayo jalan.